Sveti Nikola, veliki stepenotvarac, iz mjesta Mire, iz pokrajine Ligije, u Maloj Aziji. Rodio se tamo u 3. vijeku, 1270, a su pojeli 343. Izuzetan sledbenik Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Već od malena ostavili roditelja i tako ostavši mu veliko bogatstvo s njim je baš zato si ih podigao kao onaj koji ljubi siromahe, pomagao siromašne, posebno djecu, posebno udavače, tako da je već u oči imao tako slavu, da je mogo da smiri more. To je tako jedna čudan sila Božja koja daje Gospod nekima da smire more, zato su ga moreplovci slavili. Uvijek se molili njemu da ih spase od brodova. I u našem narodu ostao je, kako da kažem, baš kao jedan od najznamenitijih svetaca kojim se slavi. To 30% slavi u Beogradu, da kaže se oko 50% u Ohridu. Danas kažu polovina slavi, polovina ide na slavu. Tako veličanstvo svetite. Svete mošti njegove su probačene u svoje vrijeme u mjestu Bari i tamo su još uvijek. Baš su iz vremena Nemanjića posjećivali su i imaju dar koji su još uvijek tamo od kralja Milutina i svih u Bari. I tako da ja sam bio već njegova visoka duhovna pozicija u našem narodu. Eto tako, često puta u teškim vremenima, kad se naš jedan narod morao da bježi iz jednog u drugi kraj, i pod Turcima i kasnije pod drugim neprijateljima, često su puta tako jadni, ugroženi narod, bore se, moliti se svoj život, obraćali Svetom Nikolaju, Sveti Nikola, pomozi nam da izađemo iz ove nevolje pa ćemo te slaviti. Zato kaže vam njegova slava danas velika. Posebno zato kaže što je brz pomoćnik i što se, eto tako, njegovo djelo, molitve njegove itekako dobro osjeća. Eto zato vi koji slavite danas, da vam Gospod Bog da mira, radosti i zdravlja. A ono što najvažnije, da Gospod Bog da i djeca vaša, a i djeca vaše djece, da ne zaboravljaju slavu svoju. Jer mi smo jedinstven narod, pravoslav, koji ima svoju slavu, ovi drugi slave vrstoimena, a mi imamo slavu. I to koji ide od Oca na Sina, to kaže krsno ime. Znači, kad su naši roditelji primili hrišćanstvo, pa do danas. Često puta, ovako u razgovoru, posebno ovdje, u ovom jednostavstvu, da oni domaćini pitaju nas, pa ko ste vi? Kako vam je to? Vi ne sledite rođeni, nego imate nešto. I onda svi pa posjete koliko to veličanstveno. Rođendan je rođendan, to onome dano i to je to. To je slavi se taj koji slavi. Ali slava, veličanstveno, koja od Oca na Sina i tako u vekove ide, to nemaju. Pa su onda ljubomorni malo. Pa pitaju, jeste vi neko plemstvo? Sveti Vladika Nikola je rekao, jesmo plemstvo. I to je naš grb, ikona. Znači Svetog Nikola ili ovih drugih svetitelja. Koji nema nijedan narod. I ostaje kao. Znači grb, odnosno obeležje, porodice jede sa ljubavi od Oca na Sina. Eto tako povoljno, drago djeco,
veličanstveni dan danas. Lijepo da ste došli i da ga se sjetimo, on će nas sigurno se sjetiti svojom molitvom. Zdravlje, spasenje, molitva Svetog Nikolaja. Amin.